Rahnwet Nan Pohnpei. Pohnpei. Rahnwet Yes, ira oralapakan mesatan sum ang kapese yung Nan Pohnpei. Iyan kasadaya rakatyo paras katyo nan program Rahnwet Nan Pohnpei. Program kapese rakap o rakasampalakan mawiwiyawi taban yaw nan way Pohnpei. Mona achkan katyo yung nan program kapese and success. Kakonem yan walyan kachtiyo chiyan kay uyach masaratan kay puni o wow. Ton moden wow arakso kon Pohnpei yu. At masaran wow lagan kapuran sanan kan ko. Wow kisawan marlakan nanadak nan kanye ko. Wow chorot to kasawan machay kat na anwain Pohnpei karyawan kat na. Speaker, Vice Speaker o chawakan chorus nan Pohnpei State Legislature. Bacawan maun ki samaro sila benumot sokan o bacawan maun ki saban marchon way yusa. Rahnwet way saban man kaya sa umang pagchailan kachin pileo kasamo wal kasampal Mr. PJ Obispo Longpoy Isabel U. Mawia Public Relation Officer nan Kanta the Palian Pohnpei Utilities Corporation. And so such a band that you want look at all kasampal manage yung nan program ng kapese and so such and kakain sa karachon way sa karakita yung kasampal may kachok nan men kaya and so such. Kalangan ng pumiya program director puwag kaya chumul sakaratan kapese kanepan patrong uten may nan wewe amaway chumul sakaran tangkan sa pagana nilap sakara ko puro sulapan sa pagana po tuon mo lang wawan Pohnpei yu chumul sakaratan wawan kisapul marasunan kan ko wawan kisapul marukan ko nanalang ko nan kaniye ko apoy ka kiyaw kan muay mohon sa pako isoko rakachin ko pure kaniya sakaratan wawat yen kap patuan policy kisapul men Pohnpei kayun kapna karyam kapna arachmal waran ko o tarak wawat John Pohnpei himself nan kalal o masdikan kalal Rahnwet patuan masan kay yen kap mele patuan pata sapul men Pohnpei palian PUC palian management o patuan sakarek way iraga samwalkan magchay kachin sapul man ki mawiwiyawi o ta magchay ban kachin sobay na nirair kan maban pachoto imen patuan kalupwa sakaratan kapese yo mawiyawi anso kay samalaro mapitata sapul man Pohnpei palian power plant kapwe ma inope miya o iwasa kachay kachin kachkachie na inowat Kalanganin ko may area kong tola o sa karkita au tepen ino mawaya rong kasedek metuwa chemen. En kak sansal me Pohnpei kachin yasene puweki sapul machay palian PUC pachuan payamau kier chechen sawaseo me pachosan World Bank puen apariyata sapul machay te sapul men Pohnpei wasan yol kapweo te power plant kapweo Wan kak sansal puweki ya poltan songan totok lap metuamet nin tuan kosondi kan songan totok wat kilangata ong sampa ong sep ong nuya pen pet. Kak sansal nusat nan pitch o menia company me payamaw nan pitch watch. Kalangan sang ni chenek pen auto pen pet kan nuya wiyer company ya unan wain China mekatan ki insect dinosaur me payamo waletier project watch o pan pakita Pohnpei himself pakian PUC way bakonan Pohnpei ni kokotan sapul machay power plant kap watch Kak sansal na magchay ban kachin sobay nan iraira nine so Muan power plant kap watch eban imsakla. Kalangan nani right watch. En sansal me Pohnpei
pan kachin sopai kunla liyo len lebanon so nanering ran ri sa kwalo me ele ban ri ya wapayo nan wasakan me ban kosonti ong liyo non lap eu me sakol mata machine power plant en ka apolta nan sakol mata wasan liyo o kem sakla karyao kunla liyo watch nintuani paton sakarki mele pa paton reiki awapayo nan wasakan me pan kosonte kalangan komoy eka sensan tame eleta onon sabaden mesin watch eban wiyawu kayu en kak sensan me epilele rewanso me mesin watch konen sarwalta te ononta karyao sarwalta mesin watch pan sawase kolla ta kotek train nani rair nanso me pasan pen sabul macai power plant kap watch pan chapta sa song way pakoren pompe kalangan komoy ebil kak sensan ansota me power plant watch pan chapta sa bis wong chon way kalangan way en kachimwangi me sabul macai power plant kap kosontiran chapta sabis yung way nan songpungan Oktober riyakat reset limau o sabul macai misil kap kan pan chapta peti yang pompe nan songpungan June riyakat reset limau kalangan komoy miyeche rama konen sensan long chon way nan rawatch kalangan kap teta yung way makapna o karyon kapna yang aku sabul macai punya kokosulat kaisa kayo and legislature eu kiangar PUC 1 moni eu me patuni 1 million eu poen pilihan tapun wapalio to eu sabul macai backup generator o nani right macai kacin sobai nana sukses kalangan komoy miyeche me watch me konen sensan chon way and wangi mescho sensan nan ran kalalabangkan kalangan imen pacuan walianti sabulmen Pohnpei palian PUC jiang kiu ya cuma sakaratan kaping mulatak hong way pawanan Pohnpei pwede kupurma matin sensan ni ucupen puko kan me paliwat cuma kiyang way o kayu sangi sakarati ya cuma second port o misip pwede kar me sensan nan men kay watch nin tuwana chay pa kachir lole nanan so kis pachoto o kay sabila mamia sapolim kay namo te pekasan ong nani ride mak chay pa kachin sopay me pitata sapol machay mesin kata kunlan yor anso karos kom kak masan to ni nempen telepon silur yaw sero riyaw silu isu payo ong customer service pueden kak pata kupuran way o tron way usap. Aimet me patawan bolian ketir melen. Sabulmen Pohnpei palian PUC palian management. Polek contoh to kunsak. Tarik port. O yak sakarata kapese wotong way pawanan Pohnpei. Ong rair kan magchay sabulman ke mepitata sabul machay liyan. O songan magchay pang kasi sopay. Mepit apulta sabul macay mesin. Rare cuma sakarata kalangan komoy program director o drone way unsak. kalangan kupur karos ay match makayang sakadar sa machay program kapese Rahnwet Nan Pohnpei program kapese way rakap rakas ng palakan bang yawi tepan nan way Pohnpei o sa bacho wan dukluga cha kupurakan kachin sabali Radio V6AH ong nan kaunaptan program kasampan chekan kalangan kupur koros o kasidelian